Mia astrobol no klawo velai keno hohom dodom ke Tiprasa tangsani mari funugui relakha belai keno borongbo bangka te jagabo saklalia ashike borok bangka phadingke sing moharaja tamo kok saka singabo thaisa thani khana layani abon pore bukhokju khorok media bai singjak tam saka abo bo khana layani प्रोग्राम करने के लिए कितना मुश्किल हुआ है। अगरतला में कांग्रेस पार्टी रैली कर सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। अगरतला में सीपीएम पार्टी यहाँ में प्रोग्राम कर सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन बुबाग्रा पार्टी अगरतला में प्रोग्राम करेगा तो कैंसिल होता है, रोका जाता है। लेकिन खालसा मानो, खालसा है ना, तो दिखा दिया। आज अगरतला में तिप्रासा का मैं बोलूंगा तो जेल में जाऊंगा। आपने बोलो अनिवेश विराट यहाँ लग रहा है ना, हमको भी लगा था। लेकिन Moharaja tamo saka norok khnai mankana aw haino sung lama kahamo himna naikya hingke sini kwbang ma gebengmung phaio abagui no sao Moharaja Tiprasa thangsa wngdi phaidingke bukhokju khoroksa belai kheno nangmani kok sai khwnarwkha phaidi sung a kok no khnai nalayani belai kheno nangmani kok sai khwnarwkha bo তো রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে কি কি আপনি সরকারি ভাবে ঘর পেয়েছেন না না আমরা ঘর পাননি কিছু পাই না, আমরা কিছু পাই না। কিছুই পাননি আচ্ছা তো আপনাদের যে এই যে গ্রেটার তিপ্রালেন মহারাজা বলেন আপনার মনে হয় আগামী দিনে হবে রাজ্যে আশা করে Ngke norok khnai mankhana belai kheno nangmani kok sai khwnarwkha bo tabukse wngui maya phano ulo ul swkang achainai rokni bagui phano kaham wngthwng party to thango phaio samni sarkaro sabo bushok joratei hamkrai khai abo to swng saimaya bole hayadi ba na।